ovo nedjeljno poslijepodne u dobrom društvu naše drage Ruže Efendić. Ružo, dobro mi došla. Hvala na pozivu, bolje vas našla. Jedan veliki lijep pozdrav gledalcima kraj malih ekrana širom sveta. Ružo, postoji li ikad u tvom životu dio dana, da kažemo, ili bilo koji segment koji nije u dobrom raspoloženju? Naravno, jutarnja kafa. Ma kako, nemoj mi to govoriti. Pa ja sam baš mislila da ćeš reći da si uvijek dobro raspoložena. U principu da, ali trenutak, kao i svaki normalan čovjek, ujutro volim puno da ćutim dok pijem tu jutarnju kafu. Znači, taj deo nisam raspoložena. To je neki poseban ritual za buđenje. Dobro, zaboravit ćemo taj jutarnji dio, a ostatak dana, kako onda to izgleda? A trudim se da mislim pozitivno, da budem pozitivna, jer kad čovjek misli pozitivno, to mu se u biti i dešava. Da. Nekako se uz tebe uvijek vezuje ta dobra atmosfera. Znam da je naš kolega Amar često govorio da je tamo gdje je Ruža sigurno dobar dernek. Prvo bih se zahvalila i Amaru i Haja televiziji na podršci koju mi pružaju, ukazuju povjerenje. A da, zapravo ja sam deo te pozitivne atmosfere gdje god da radim. Znači dajem maksimalno od sebe. Možda i previše u nekim trenucima. Pokušavam da doprem do publike koja je trenutno tu. Da li će to biti brza pjesma, neka tužnija. Uglavnom, živim tu noć sa njima. Maksimum dajem sebe, znači bez rezerve. Ono što moram da kažem jeste da mi jako podržavamo nešto što je kvalitet. U tebi se uvijek krije jedan poseban kvalitet, a mi bi te natjerali da ti malo više nekako snimaš i radiš, mada se ti ne daš. Tu si negdje uvijek nekako to doziraš, da kažem. Nažalost, da bi se snimalo, radilo, treba malo više i novca. Iziskuje i vremena i trenutno ovo što se danas snima, što se radi, da budem realna, onako i brutalno iskrena, meni se baš i ne sviđa. Ono što bih ja snimala i šta ja volim, to trenutno ne prolazi, ali se nadam... A šta je to, Ružo? Što ja volim ili šta prolazi? To što ti voliš. Pa, volim nešto, recimo da pjesma, kad je čujete, vidite priču. Znači i tu finu, životnu priču neku. Da, slažem se. I da je neko donese na taj način, da li je to tužna ili brza, da li je to namjenska pjesma, da li je to rađena za svadbe, nebitno, ali da je to. Ružo, potpuno se slažem s tobom. Ti kada pjevaš Sejdefu majka buđaše, ja vidim cijeli film. Izvoli mi. Hvala, to je znači iznenađenje. Malo iznenađenje. Sejdefu majka buđaše, Sejdefu majka buđaše, ustani čeri moja Sejdefo. Čeri moja Sejdefo. Zar misliš, majko, da ja spim? Zar misliš, majko, da ja spim?
dušom dijelim. Ja ti se, mlada, s dušom dijelim. U ovoj pjesmi u stvari je puno boli, a u tebi puno emocije i Baš znaš to tako. da izneseš na poseban način. Baš tako, posebna je i sve te sevdalinke u biti su baš onako za srce i za dušu. Za dušu, da. Ti, Ružo, ko da imaš neke korijene odavde? Pa postoji mogućnost velika. Kako? Pa meni je dedo govorio davno da moje djevojačko je Brkić prezime, da vuče korenje iz Bosne. Znači moguće. Prepoznala sam odmah, nemam šta da kažem. Možda si među prvima. Ružo, vratit ću se malo ovoj temi tvog snimanja materijala. Rekla si da imaš te posebne nekako pjesme koje bi željelo da snimiš. Ko su autori koji nude takve pjesme? Ima ih, ali malo ih je. Trenutno sad ne mogu baš, ne radim im toliko mozak da bih mogla nekog da imenujem. Trenutno da ne izostavim nekog ko je stvarno veoma dobar u tom, da se ne bi neko i ni ljutio ako gleda. Ima autora takvih, ali o tom potom vidjet ćemo. Dobro, pa daj nekako da vidimo. Evo, čekamo baš dugo i čest si gost u našem programu i mi se radujemo svemu onome što ti radiš. Moram da kažem, mnogo češće si već na terenu. Dosta radiš, pjevaš pred publikom. Da, na moju veliku radost upoznajem ljude i ljudi mene širom svijeta. Baš često putujem. 2 put mjesečno sam vani negdje, Evropa, Skandinavija, što privatna veselja, što klubska varijanta, uglavnom zadovoljna sam. Sa nama danas je još jedan pjevač, osoba koja također mnogo radi, a meni je drago da mogu da najavim Jasmina Bureka. Jasmine, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Izvoli, sjedni, pridruži nam se. Kako si, kolegice? Dobro, ja neću stajati. Meni je zaista ugodno nedjeljom poslijepodne razgovarati sa mojim gostima, jer je tema ono što svi volimo, muzika zapravo. Jasmine, kako si ti? Dobro, hvala. Kako ste vi? Odlično. Drago mi je da Da sam vam danas kažem, tu. sa vama moram da budem Sa dobra. dvije dame, evo. Da. Posebno sa svojom dragom kolekcijom Ružom koja je veliki, veliki pjevač. Meni je veoma drago što si ti sa mnom danas. Nedavno sam baš razmišljala o tome kako je zapravo super baviti se muzikom. Sad mi vi potvrdite da je to tako. Pa naravno, muzika je nešto, što kaže, jel? Što liječi dušu. Sad zavisi kako ko uzme muziku, znate. Zato ja ne bi sad pametovao o tome nešto, ja sam muziku uzeo kao nešto najljepše, jel? Ja muzikom liječim i svoju dušu i duše drugih ljudi. Nadam se da nisam pogriješio. Što sam izabrao to kao i profesiju i ljubav. Hajde, kada si tako to nekako lijepo rekao, izaberi jednu pjesmu, a mi ćemo da uživamo, ja i Ruža. Izaberim jednu pjesmu? Da. Pa to zavisi sad kakvog žanra, ne znam šta bi moglo... Pa evo ta neka koja liječi dušu, kako si rekao. Pa dobro, prije svega ja volim tu neku urbanu muziku, narodnu, jel, starogradsku, prije svega u stvari sevda. Ja najviše volim da pjevam sevda. A sad eto, ne znam, može, nije problem. Možemo. Ako budem znao za vas. Može li grana od bora? Grana od bora, pa može što ne. Liječi dušu 100%. Može. Izvoli Probat ću. mikrofon. Hvala mi. Pala kraj mora, grana od bora. Pala kraj mora, hej, Marice, mlada krčmarice, daj nam vina, daj. Hej, Marice, mlada krčmarice, donesi vina.
ne mogu ti ja donijeti vina, ne mogu ti ja donijeti vina. Ja sam bosa, na polju je rosa, zevu mi noge. Ja sam bosa, na polju je rosa, ozemšću ti ja. Raspevao auto, sigurno. Zato je kazao. Nisam stvarno. Skini papuče, obuj na nule, sazuj papuče, obuj na nule. Ako meni dragi Bog pomogne, kupit ću ti kundure. Ako meni dragi Bog pomogne, kupit ću ti kundure. Ne kupuj mi ti, ne trebaju mi, ne kupuj mi ti, ne trebaju mi. Imam oca na moru trgovca, kupit će mi on. Imam oca na moru trgovca, kupit će mi on. Hvala lijepo, Jasmine, odlično je bilo. Pogledat ćemo sada jedan prilog kako ja tebe vidim. Jel može? Može. Jasmin Burek rođen je u Jajcu. Trenutno živi sa porodicom u Novom Travniku. Oženjen je, ima 2 djece. Publika ga je prvi put zapazila nakon objavljivanja pjesme Prvi snijeg, pjesme koja je stekla veliku popularnost. Prvi veliki javni nastup Jasmin je imao na koncertu Halida Bešlića, kojeg je također oduševio svojim pjevačkim sposobnostima, te su nakon toga nastavili zajedničku saradnju. Saradnja sa Halidom i Aldinom rezultirala je još jednim hitom, pjesmom Ne mogu ti ja pomoći. Ne mogu ti ja pomoći, nije to u mojoj moći, nek ti dragi Bog podari boljeg nego ja. Ono po čemu se Jasmin razlikuje od mnogih jeste njegova namjera da karijeru isključivo gradi dobrim pjesmama, a nikako skandalima i sličnim načinima privlačenja pažnje. 2013. godine Jasmin je izdao svoj prvi album pod nazivom Kao vir u Hayat produkciji. Kao vir vučeš me na dno, sve je moje s tobom prokleto i poslije svega volim te, al znam što te više volim, više propadam. Ovaj harizmatični muzičar nevjerovatne energije uvijek oduševljava publiku svojim nastupima i pjesmama, te od njega možemo očekivati da tako nastavi i dalje. Ne vjerujem usnama kad kažu da me vole, da sam jedini. Navikle su one da me lažu, ti za mene nemaš ljubavi. Odlično je bilo. Evo, u ovom prilogu, Jasmine, vidjeli smo nešto malo o tebi, vidjeli smo da si porodičan čovjek, njeguješ nekako tradiciju kroz život i kroz pjesmu također. Pa naravno, općenito onako tradiciju svih naših naroda koji žive u našem području ovdje.
I onako kao, tako sam i odgojen i naravno kroz muziku, kroz pjesmu, to pokažem, dokažem. I čast mi je da što sam uopšte takav i želim da ostanem takav. U poplavi sad svakog dešavanja na stradi, na toj muzičkoj sceni, ja ipak, znači, osjećam pri sebi, jest. Upravo to, želim da budem svoj, da budem onakav kakav treba, jel? A koliko je teško ostati zapravo svoj? Naravno da je teško, mislim. Mi smo svi sudionici, jel? Svih ovih dešavanja i na estradi, obično i inače u showbizu, pokušavamo da ostanemo. Ruža, što ti kažeš? Ja kažem da sad generalno, pogledajući sad mlade ove pjevače koji kreću ovim poslom, svi su neki na isti kalup. Znači, definitivno pogledaš 1/10, sve su iste u 5 Tako isto i muškarci. Svi se ugledaju jedni na druge, svi kopiraju nekoga. To je trenutno tržišni hit. Bravo, ali biti ono što jesi. Takav sam, kakav sam. I biti stvarno, zaista onakav kakav. Kako ti sebe smatraš? Ne znam, veoma. Evo ja ću reći, Ruža je ovako posebna sigurno na estradi. Jedna od najboljih vokala ikad. Ja tu smijem da garantujem jer kao reću da sam i muzičar, instrumentalista, više instrumenta sviram i dobro poznajem ovaj posao i muziku. Ruža je stvarno nešto posebno kod nas na našim prostorima i ja joj čestitam. Hvala puno na divnim riječima. Jasmina, gdje si učio muziku? Pa muziku sam učio od svojih rahmetli roditelja. Oni se nisu profesionalno bavili time, ali to je nekako u našoj kući, to je živjelo i mi smo rasli s tim. I ja i moje porodice, sve jednostavno, ja sam kao klinac, kao dijete, još od 5-6 godina počeo da sviram harmoniku. I onda je to tako teklo, mislim, kroz taj neki društveni život, kroz, gotovo da ne spominjem to prije rata, jel, kad su bili izviđači, kad sam ja kao dijete još obišao pol Jugoslavije, više. I muzika je bila moj život. Sam svirao harmoniku, gitaru i bas gitaru, jednostavno rastao sam s tim i to je to. To je jedno veliko iskustvo, puno se nauči tako. Ima jedna tvoja pjesma koju jako volim. Sada ćemo je čuti. Moje su želje jedno, a tebi svejedno. Džaba mi smijeh i suze, moje baksuzne. Ti možda znaš da voliš, ali mene ne. Sve snove da ostvariš, ali bez mene. Ne mogu ti ja pomoći, nije to u mojoj moći. Nek ti dragi Bog podari boljeg nego ja. Ne brini se ti za mene, biću ja kod druge žene. Tako će mi lakše biti sve preboljeti. Će dana proći, al neće pomoći. Sve što je s tobom
stalo, a život dalje teče i kada opeče, zar nikad nema sreće za ljubavi najveće. Ne mogu ti ja pomoći, nije to u mojoj moći, nek ti dragi Bog podari boljeg nego ja. Ne brini se ti za mene, bit ću ja kod druge žene, tako će mi lakše biti sve preboljeti. Dragi Bog podari boljeg nego ja. Ne brini se ti za mene, bit ću ja kod druge žene, tako će mi lakše biti sve preboljeti. Evo, Burek kaže da on više nekako voli pjesmu Seva. Zbog čega? Šta ja znam, nekako mi, dobro, nije to više, jer svaka pjesma ima svoje nešto. I ja sam gledao, kad sam birao pjesmu autora i kolega koji su bili autori na mom CD-u, inače autori mojih pjesama, ja sam tražio da te pjesme budu sa nekom porukom. Da, rekao si da ima dobru poruku. Koja je to poruka? Iz mog života, ali iz života ljudi koji su bliski meni, mojih prijatelja. Ali nekako mi je Sevap, sve što je više slušam, nekako mi je sve draža pjesma i mislim da mi nosi tu neku jaku poruku. A šta je to posebna poruka te pjesme? Znači, voli me zbog ovog i zbog onog i zbog svega me voli. Nemoj me samo voliti zbog Sevapa. Tako je. To je Sevap, poznate riječ. A to je ta poruka, znači, slažem se s tom porukom da ti kažem. Voli me kada pjevam i kada imam i kada nemam. Voli me, zbog mene me voli. Slažem se potpuno. A pogotovo da kažem isto tako da je moji dragi kolege, moji prijatelji, Zajm Poturić je autor teksta, a naš Kenan Dedić je radio aranžman, tako da je to i zbog toga, pogotovo u zadnje vrijeme, malo je simbolično, onako, evo, želim Kenanu. Nadam se da to nije autobiografska pjesma. Cijenim Zajma Poturića. Pa nije, Zajm Poturić to napisao, ja sam to prepoznao, baš upravo pjesme da je malo na sevdahne tu neku tradicionalnu pjesmu i ono, počeo sam da kažem samo da to naš... Ma nije, ja sam se zabrinula zbog ovog da te ne voli. A ne, pa ne, to je više kao poruka, ali nije autobiografska. Možda jeste Zajmu, ali moja nije. Danas nisi nekako raspoložen za šalu. Pa jesam. A Zajmova poruka sigurno nije, to ja znam. Zajma poznajem odlično, tako da pratim njegov rad, tako da sigurno to nije njegova poruka. Mislim samo da nije nešto namjenski za tebe pisano. Nije, nego jednostavno pjesma je dobro, ja sam je prepoznao i naravno konsultacije sa svojim kolegama, isto prijateljima na estradi, muzičarima, pjevačima, svi su rekli to je ta pjesma je za tebe, snimi je i što se pokazalo na kraju da je to okej. Ružo, u posljednje vrijeme smo i o tebi čuli nešto što je izašlo iz studija, pa evo idemo to danas podijeliti sa našim gledateljima. Radosti i sreće,
Sjećam se samo puta svog zaraslog u trnje, na kome nikada nije uspevalo cveće. Al menjala ne bi života svog video za najlepšu bajku koja postoji. Menjala ne bi ni oca ni majku, ni ovo srce što ikad umire zna da voli. Al menjala ne bi života svog video za najlepšu bajku koja postoji. Menjala ne bi ni oca ni majku, ni ovo srce što ikad umire zna da voli. Ne pamtim više proleća i leta, bez ljubavi duša izgubljena luta. Ostaše mi samo sumorne jeseni i zime, a još stigla nisam ni do pola puta. Al menjala ne bi života svog video za najlepšu bajku koja postoji. Menjala ne bi ni oca ni majku, ni ovo srce što ikad umire zna da voli. Al menjala ne bi života svog video za najlepšu bajku koja postoji. Menjala ne bi ni oca ni majku, ni ovo srce što ikad umire zna da voli. Što ikad umire zna da voli. Sve su ti pesme dobre, za razliku od mene. Ja nijednom, ja sam u zadnje Možda vreme... na tebe čekam jednu pjesmu da tu raznesiš sve. Ali jednu pjesmu baš... Očekujem ja, ali nemam još prostora. Čekam da malo ovo komercijala uradi nešto. Nemoj čekati ništa. Jel da? Moraš tu dati od sebe dušu. Kako ja snimam pjesmu koje mene odgovaraju. Ne znam. Ja se sve bojim. Prvi snimik pjesma, moja prva pjesma. Ja sam je snimio, ja sam je odsjetio kad sam je prvi put čuo u studiju kod Mirzija Džemetovića, pjesmu koju je napisao Aldino i koju radio i tekst i muziku. Jednostavno ja sam ostao sam bez teksta. Kažem, hoću tu A pjesmu. Ružo, koje vrijeme ti čekaš? Ne znam ni ja. Jednostavno čekam da ja budem dovoljno na estradi čvrsta i da ja sad recimo imam pjesmu koja je tipa cevapa, tipa ne mogu ti ja, da je iznesem i da ona ostane, ali da imam određenu popularnost. Ja ne kažem da mene ljudi ne znaju, daleko od toga, znaju me gdje ja god odem, ali mislim da mi treba još malo više popularnosti za neku jaku pjesmu. Ako dozvoliš, ja mislim da svakako uz dobru pjesmu izvođač nosi tu pjesmu. Upravo tu.
I mi treba da napravimo novi neki prodek na estradi. Naravno, ja žudim za tim. Ja žudim za tim, ja jedva čekam. Mi treba da nametnemo to svoje nešto. Nek pjevaju ovi dečki mladi, ovi djevojčice, MC-ovi, to nek pjevaju svoje, a mi ćemo svoje ruže. Da, nažalost, nije nažalost, na veliku radost. Moja publika oscilira od 18 do 50-60 godina, ali je više onih mlađih koji konzumiraju ovo. Dobro, ruže, zbog toga ja kažem meni dođu mladi i traže pjesmu kao Vir, vučeš me na dno. Naravno. Ali isto tako dođu ljudi koji malo zreliji, koji bolje poznaju muziku, koji uživaju više u muzici nego... I vidiš mi staru ljubav, jel? Da, ja uopšte nekako mislim da za kvalitet uvijek ima prostora. Ima, naravno da ima, ali nekako, ja ne znam, ja uvijek imam taj neki stand-by, uvijek imam tu neku ručnu. Vidjet ćemo. Ja u toku ove godine nadam se da ću kompletirati album. Ružo, mi ti želimo puno sreće, naravno. Želim ti svakako da nađeš pjesme koje se tebi sviđaju i koje tražiš zapravo, koje si ti izabrala. Biće. Pa da evo, dočekamo to, da ih izneseš onako kako ti znaš. Hvala, od srca ja vam sve najbolje želim. Jasmine, također hvala i tebi. A mi ćemo svakako za kraj nekakve emisije uživati u vašim pjesmama, u vašim hitovima. Jasmine, ti si snimio dosta spotova. Pa ja sam snimio, čini mi se 6 spotova, video spotova. Jeste. To nije malo, to je zaista veliki broj. Znam da su 3 u produkciji Hayat televizije, ova 3 su bila nekad prije. I naravno evo ovih danas upravo sad se dogovaram da snimam jedan novi spot. Ja ću. Opet u Hayat produkciji? Radujem se tome, odlično. Bez imalo sad nekog udvaranja najbolje produkcije. Definitivno. Hvala vam lijepo, to je lijepo čuti. Mi zaista volimo nekako kada dijelimo emociju sa našim gostima. Evo i danas sa vama. Moram da reći da je ovaj novogodišnji program zadnji kojeg smo radili, u kojem ste oboje bili, bio jedan od meni najdražih, u kojem sam zaista uživala. Vaše specifičnosti, vaše pjevačke kvalitete, sve to nekako je bilo, da kažemo, upakovano i moglo se evidentirati kao kvalitetno. Zato bih voljela da evo pogledam nešto iz tog programa, ako se slažete sa mnom, kad već imam priliku da pustim da onako uživam u svim Ruža je onako pravo dominirala, samo da kažem. A nije slučajno, nije slučajno. I dobro odabir pjesme i raspoloženje i sve. Hvala kolega. Ja vidite, dragi. Kod nas nam je tu u redakciji uvijek ta atmosfera, samo da nam bude ruža. Šta će mi život bez tebe, dragi, kad drugu ljubav ne želim da imam. Sanjam skoro svake noći, samo si ti u srcu mom. Sanjam skoro svake noći, samo si ti u srcu mom. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli. Teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli. Teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravu ljubav htjela, jer si me voljela. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravu ljubav htjela, jer si me voljela. A ja sam negdje rujno vinom pio, a ja sam negdje s drugom sretan bio, a ti si me čekala. A ja sam negdje rujno vinom
bio, a ja sam negdje s drugom sretan bio, a ti si me čekala. Ovdje se čini mi se sprema neki novi duet. Dajte, recite mi ekskluzivno. Čini mi se da sam načula nešto, nemojte mi kriti informacije. Pa ništa nećemo još o tome. Nećemo ništa. Evo ja ću reći sada, ste upravo rekli. Rekli su, dragi gledatelji, da imaju želju da snimite duet, je li tako? Tako je. Imala bih svašta toga još da kažem. Srodne duše se nađu, pogotovo u muzici. Imala bih svašta nešto da kažem i nadam se da će još to neko vrijeme koje dolazi ona iskristalizirati neke stvari, da će ono zaista što vredi ostati na vrhu i još, a ono što ne vredi, nadam se da se neće emitovat. Kad si ti u pitanju, ostala samo još jedna mala nijansa da to sve eksplodira, jel? Nadamo se, kad si ti u pitanju, sve je rečeno već. Divno, pa divno. Vi se divno slažete, tako da ja ne vidim ovdje nijednu prepreku za taj duet. A moram nešto sada da podijelim sa vama. Prije svega moram ja nešto da podijelim sa vama. Sasvim slučajno biramo goste koji su zajedno u emisiji. Međutim, moram primijetiti da evo do sada u svakoj emisiji gosti koji su bili, moji gosti zapravo, su spremni za duet. Nije ništa slučajno. Pa vjerovatno da ima veze s tim Hayat televizija, jel? Pa da. Naravno. Vjerovatno. Tako da hvala vam još jednom što ste danas bili moji gosti i ja se radujem u tom duetu i vašem duetu. Pa molim vas neka bude premjerno kod mene u emisiji. Hoćete mi to obećati? 100%. Što da ne? Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledatelji. Nadam se da ste uživali. Ostanite i dalje uz program HTV-a.